Alright, mwe bari munonga bari kundeba ari Nkore Media TV nyondi ZJB yazini Serebu Wambarara kandi mbatanjira nimbatabarusi umwaka mbaherera last year 2024 kandi ogo mwaka ni 2024 nabakumforowinga personal mbe nimbajanti ogogu no mwaka go kutereza buri kimwe cyabe kishobere kandi field zone ntuzukwata Nkore Media ntubasimira kimwe wowe munonga honorable DM Swaga bataringa ya Ronald abwa mwizi sub county kandi eco kintu Jentebe yo yagitwire tarokora muza munonga erizoba twasharamo kugira ngo tubaretere abigambo by'amajezi baretere omuntu wa mani kandi oguni manager wa Emmanuel Grassmart wale kunyakira Serebu Wambarara yazini munywano wanje ninga shimto wanje na Nkore Media Traji hamwe n'abantu mwe n'abakutureba tubakurusyo mwaka hamwe n'ebiro bikuru amazina n'abanyetadi sana kampa manager wa Emmanuel Grassmart hano muri Mbarara hamwe na Rukungiri ecyo kubanza cyabyona nakushemererwa nkwerero mwako gwahwire namazima tinkumanya gukagenda guta gukahwa guta kandi ogusofa twagusye umwaka tuguragizere buzubu shano bwakubiburuho ninkabucebuce kunkobwa nabwo tuburagize shonga kandi ogwa twagutandikira indiye bantu tutambura misho tutambuze bintu buri kimwe kigendo misho mukama kwa kutwasa kagumza muko kuguri kaba successful ecyo kubanza cyabyona manager wajori manager Emmanuel Grassmart ekikwereka abona bakora shara nkeberahure gukora ki tuguze berahure supplying tukora supply omu Western yona kasese 40 Kanungu Kabale Mbalala tugareka tukora retail ni manyisa ki oyine kizimbe cyawe nunda meberahure ntukuteramu oyine eduka ndafutandika tukutandikisa twira amagezi twabura tukamagezi twanobwenje ibyo nibyo tukora tugareka tuguzane range bakwita global paint nitwe ba agent ba global paint omuri Rukungiri yona so no atejo ni branch ya Rukungiri yon branch ya Rukungiri manager Genza Rwa Yambara nyongenza Rwa ya Rukungiri Rwa ni Rwa Rukungiri cyatoko nyamizi one abwenti nimbuza nti tori Genza Rwa Yambara ntwenda kumanya muri Mbarara ejo shabantu abarimo barimo bakore emirimo ya mani nezagwa zamwe ninga no muntu nabasa kubaryo ko aruge yahike Mbarara nabo muntu wa mani icyo cyo ni kwekiri of course wagitoka akora ikintu kikatamburo misho oyino korondando ako babantu mwedo shanga batakwendezana na mnonga nkabo abantu banyu so musakuruga kuri ya uzumuntu Mbarara ukora business kandi kwate kandi ushire kwantu bareba abwe nchitakukira kwangu hakushanga umuntu nakorero waba akaba niyo yabera successful ati nyuwe ninzarwa ntungamo ngyambarara ndimunimba turugunyezayi wachereba no shanga umuntu nazarwa nkoko zayibanda konkari munasha ininjira Kampala abwe nchinchiguma umuntu kushanga nakorera owabo akabera yo amani obwiro bwinjo wabo wanyu business aba kiza kutambura abantu binitma njo chamani nankata kwenda kuhagera nanka kugira ngo waruge nawe abo muntu wa mani so ncho kweto bwiro bwinjo washiftinga ukazo mwanya gundi gafuna mabanywana bandi katandike mikagwemisi nikijo chamani okay right now turiyo mu Uganda je uri mukandi nko mushubuzi kandi omuntu ari kutambura noreba Uganda yitu emwenu situation yihanga dituririmu no basa kutera tishane ki ekihanga dituririmu sofa tia cyangano real munamnonga ato minyeto aminyeto benzire ko baba Serebu na tunagendera ariwe kugira ngo Serebu mukana agendera aminyeto kugira ngo igizire ki Serebu iminyeto genzire yakunda bwa Serebu tubura umusente tekwenda kuza ngo mberahure nkebe ngo yabishara yabibiyara iminyeto tekenda mirimo y'emikono mnonga nenda clean money nenda clean money mbeserebu just sentence nyowendi tunagendera tunakweka kare kambe niyo na example ngatu kugira ngo niwe nani ngamba nyowendi Serebu mbe yazini nyenda kuba nyine ingoyi zamani ingoyi zebei umucumurungi konka takumanye kuba kugira ki kuza kubona umucumungi kuba kutandika foso ino kuba ine sente icyo ni kimwe
aho washanga utazine kandi ukwenda kujwara gino utekwa kwiba aho wakuba umushumamanya bakwata bakuso semyeto bwiro bw'injiniyo kiteganise myeto mwenda kwa baserebu mwenda kuza TikTok tubine sende za data bakwenda gukora no mwetero umurimo ngo gutakwenda gukora cyo camani ejesha wagamba mekigambo tobu ombwa serebu tar musente abwenche kigambo kecho no kigambo abwenche ningambe kigambo echo nuza kwimuka toine murimo gwe nago gukora utunyenda kubanka beyazini kashi nandyo mweshongozi nibako kashi ukatanduka bweshongozi of course tokutandika bwe iyo tokutandika ngambero mweshongozi we no uratandikire akimuka ngo yaba serebu hatabandize mpora step by step kikabwa serebu kongano urugayo mwana ngo nada kuba serebu nkabiyazini kugira ngo yare biyazini ajira ka satu karungi ari laka Chelsea achira kujara ka Chelsea atinanye ni kajwara akoma biyazini akabaza yakora yana akayatoba yabwena kugira ki of course wakuta history yo kugira kwijuru mu bara turaceno baserebu akakwata mpora babanza wakora ninkureba amati ninkureba amarodio ninkureba ama TV kureba mu media kureba kai ubwo nuronde sente kuko myeto wa mwetera ngo gemeramo ategemera mu date nyonye nemera kirindi torashomire cyo kubanza icyo ni kimwe yade nakuba washomeye nemera umuntu witeru mwene ino kutandika tukatugira karengu don't be a job seeker obe job creator wachenga watandikaho ukatandika kati kanjye rero batabantu banjya kubyare birahuri yatandika jire kwege birahuri imirimo yayega mpora amara mu kwezi kumwe kwa kabiri ibirahore yabikwata kwamara kubikwata amatandika kuba injini akuba natandika bakumuha umutwaro ninye 15 runako aza kushanga ishango mu mitwari ikumoro nako abasakuri mitunka ashatu umununkari y'abana ko babire ba expert so atakireba ryo kwa musayito nobona ati nyonke gemera umutinga ati nyonke ebe byetero fatinko bikora so nicyo kisiremye to bwiro bwinji kandi tureba abana babishikino bakunda munonga abana bari smart ati noreba umwana wo mwishejesha yija katujengu iwiwo ine grass mat akakushanga hari yace zimbora kwereza akija na DJ ninga MC na agenda na MC asigiwe abwenche abishi binenkoreje Joseph kashat DJ cyo kubanza DJ Nserebu na amanywa tunazinda ba example abari jya bakumanyum ninga nabaye musiza bakumanyum urumbarano bamanya abakwika hantu yakatera kimwe yakirukanga nabicinki 10 wacenga cyo kubazana natine sente kungo bwa Serebu bugera ki umurabyaho unko bwa Serebu bwe tujya na banka Serebu ryo ndijo tukumanya babwa Serebu akabukorera kandi yabukikaho yakorofayingire kugira ki uba Serebu so ejo niyo shongejo takumuriko kugira ngo konkatiyo nakwirukangira bwe sente no mwe nazo zaba zitaho echecho nchibanchitaye washanga abishati they are looking at nebareba abantu abina amazina abariyo murayi kangambe ba DJ ba abeshongozi itwa abantu bamanya itwitwa ba bloggers ushanga ngo itwe omwishi nabasa kwijariwe kandi toine muto kubasa no kumufeedinga kandi asigo umuntu wakubasa no kumutamusente zo kurugaho business ashatuwe nanako ati narondi izina okwesigara Serebu wamujya tkamwenu Beazini yaba munywano wanje kamuzarabaju of course Beazini ino kuba no manyo stand yone waba munywano wacenga naza kufuta TikTok aza kufutoba ni za Facebook akufite manyani na za YouTube notekwa ko mwe natekwa no of course abinyina bana barondi izina nanda kumanywa cyo camane cyabice cyo bakova bafira eto tina itere mun kitwara ihanga ryitwa hantu hafire na munongo mbyentasi akuba twashanga nkoko watugambere myete mingi erimune yejumbera mu bintu byarayo murayiti okuba ba Serebu nkoko wagira kandi umugejo line tariyo sente nkoko imuko mwana akija kego kushare mbaho akija kego kubyare birahure akaza nkaho akega okutunga emyenda echo nchibanchi tutahenkihanga kashatu nchora beno rebero mbwiro baraze kwije myaka eraze kwija imyaka ngi 15 eraze kwija obutemu obushuma nubuza kuba bweyongiro menyeto ako emyote kwenda gukora cyo nico kubanza teko ko mwetera mu rumonko go kubyare birahure ngo yisha yakora natekwa gukora ho kare we nateka ngo nanka kuyabe yakore metwaro abirari ari wa mwesire bazibaganirwa hagati buri mwato ari 10 kandi kitakabaho
abo ko of course nataka kwasire icyo nico kubanza fidagira umusya mwene mnyeto ato enyingi peine gumisiriza nende Beyazini yamaziro mu mbare myaka 15 batweta zikora mu video Beyazini kwa 5 nanye kwa 5 tachena Beyazini bene yagira ki yamufidinga so cyo cyo rete ubuzu umyaka erazi atushanga imyaka yaza kwije bihome byijire mabasigazi kashate nabwo bwo si wakirebera ahubwo umusigazi no munyakuzo w'obusumu batanje kunyakura obusumu anje kwibe sente to khansa chetano bakukureba bakakusigaza amagara ati sinafutera omusyo wakireba so nibyo byo mbasigazi batakwenda gukora ejesha no reba ngu twine kora abantu nkimwe abajireho mwakozere business abebembezi bakuru b'amadini tukire kora kurebeka ngo twatangire ceceze beti turi umuntu ureba kubasa kurugayo omyaka yaza kwira imwe nkaba social media nimwe mwino kuba nimwe number 1 yo kujumirira recho inshonga neji imyetera munonga TikTok eri munonga Facebook kandi ikindi na mwe baronda following ninyesiga ngo nkize kuba nimbare ba bishop ba Ibrahim abo bakujumirira ibintu nkebyo ako bajumirire ngo emyete kwenda kugira ki of course mbe nakirebereho na conference is taking place ninga yahwira eri ekiri umgani myete gireyo tana piyayo no wasa kujibara ije myete rya za 15 18 19 tana piyeshe mikubiri yansi munonga nabwo abajireyo mana batwire ni bashaba we of course ni cyecu aho singa kuzayo ninyesiga ngo hataborebere abajireyo hati imyaka 24 za 25 mwe n'abatwire bari ungato kubasa wakubara 18 15 no wasako bashanga tana pebera ince ningawe bishe bakuriro mu macyaki so atabaziye no garza abana no mwe myeto ikajigarize ikajimanyisa cyaki kwe kujimanyisa cyaki cyoreka ngo bunanko buragaje vuno bagujaki akuba umwana yakura na manyacyaki nyesiga takwija kujanjira bukuru yes urukunde banokorecha mani kandi batwita bankore media no basa kureta business yawe turanga hamwe ugo mwaka 2025 kandi orebe ngo buri kimwe cyakuhindukira takayibwa ntushangwa omurembo rwambara ahari hajuru kwa Go Plaza kandi ho turi best wa buryo ko artist no nda commonetizinga music yawe ningashe oju copywriting no basa kuija onarebo bataringa ya Ronald Kandogwe LC 5 kansara twa confirmingire 2026 2031 turinzire kurahira chonka akuba buri kimwe cyona naza kuba nacu kwasagana no basa kuija tuchikwasaganiza of savage is always behind camera kanyondi DJ Beyazini niwe wabo ryokwe onecho kwenda kurabyaho brand one show one business you can come through otayaire tubente tuchikwasaganyiza buterevu tukuriro kuhendera manager twenda otugambire omuntu kunkuba ndiyo ko nanindeba nkabura naba inspired kugira ngo ntandike nka business yebirahuri ninyetagaci of course ombirahuri taro sentence kan taro sente nyingi cyo kubanza no kuba in experience no manyo kucibara kandi experience njiye ntakatandikire manager so no banzo tutayira traininga bakana kwita okugonjora tugonjora mutwe twegesa tukabura nawo ine miliyoni imwe n'utandika miliyoni imwe n'utandika business yebirahuri n'utandika ngani mpora so nitumanyisa nyine kuronda abakugu nkabanza naza yonkiga bakakwegesa bakakushobora ko kucibara abo kuba to kukiza mutakuma kucibara ifiterance amanzo ije tukutegeze twine abakugubi twine abakugu aba trained tumukwa kwegesa akogesa kushara akogesa kubara ubasa kuba niyo nutandika ku business nutandika kuri yasente zikirahuri no baje ngoko kore tubire no korebo inamano chemerero and of course manager aro account kamwe kunkwenda otangarizemo omusigazi for the start katujengweje shahane bwe nari bata omutawuni ninyendo ntematemere mu enshohoza yanje ko ine kuba kurebeka ngo at least na hangaro mutawuni enshohoza kire kuba nindara nko munju yazinga hi akuba nimbasa kwikomo nanye nyende kurara nka manager decent eshimba kwanda kurara nkanye no mazuba ari myaka y'imazuru mutawuni sati ntunda tematemere mu umusigazi nyona atahanto mutawuni nija kutandika kwe kuyiyo life embera
icyo kindagujira kinanka kugenda umunonga akawabura umuntu kurugo muko wabo in basement yakwa basingiremo nabasabye ati nije n'imitwaro 2 yenda kugira antenanti kungufu kose wo tandikire no kuburi uri mwene uri nko tandikire ninko wo tandikire to kuza kurara mu mitwaro 10 ibyo ni tarmbara wo tandikira aro bweshatu no buraramo niyo mutwaro nugiraramo icyo cyurgira ujana tageti kurebeka ngo abo gwati kwamya ngo barugo mcyaro n'imitwaro 5 muza kuzumuje imitwaro 20 ninga yabere ne 5 ngo bare ngo serebu nararaka koba muyenga nararu mu yabere ne 5 anyeka meka serebu no wa cyakwe bacakwe ngo serebu amazeremi umutawe n'imyaka 10 ne 5 wankuze nkije 12 koga anta njya twanta example takubasa kuba umazere imyaka atugenga imyaka ikareka tubare ice myaka 10 kunkato myaka 10 noreba kurigiro ko watandikire ukatandika umuntu ikatugenga emtwaro nkeshatu wijana uguma no ukura kurigirira ubuhango bwo kukujana ubu waretiye ko kujana yongera cent of course nazo ko kuzubwena nazo zikugira ki zikufure kindi wachere ziguma zikuhindura zikongera ida torazubwene ukaguma muri munjo mwabo utandikire ako bano uza kugira tunankashi serebu wambarara mwana wanje kwa ije kuntayira araci arakiranka aho nho ino kutandika ukagura entebe ukagura cyo ukagura ki mwene ukaguma no ukuraho kurigirira ubuhango bwawe okubukwingana we bare munonga wanandeba nanisha manager tuhereze bigambo bya muheru kandi tuzaguma tuje tukutayire uhabura abantu na munonga iminyeto na munonga ni nsima munonga western bloggers ejeri muba kabarga muba azizi muba kariyani nangwa niwe wabamanyise mwena kabari kabarga kabarga was my friend na changu kachechi echinanka akoba I contributed a lot life ye yaho akiri mbarara so no yabamanyise nabakunda mwabanywana banje mwandangira business nabwe naba customer turuho nati turuho so nyowe icyango munonga no kusima ba customer banje worldwide ntubakunda na sekunda ahandi director washanga yamara kushora kunkanja ngo ba mwenba nsima bankore media nsime ba customer beye nsime beyazin serebu wambarara abo kumbiye munu kebiri akamutegereza atakwija nije ati umwako guhwire tube tukiryo bitabo hati twereze ntwenda kutereza buri so director umukuru hamwe Simon na producer wanje nacira kubatara mukuru hamwe Simon yaje ngumbasime mwena mbebaze ari ni mu steam so inamba yesu muzitu ni 0 mushanju 2 29 ejo no ya direct kandi yanyowekano akagamba 0 mushanju 8 18 59 03 no yendebera hure no ndakutandika no nderanje no ndobahabuzi nyoni mbando no baro manager katakayebwa manager na bari best hanuya aha Emmanuel Grassmart akik Nyabongo Road omurembo rwambara ebwire bwenyu wonke 2018 hakatariho bitaranosha tikwe hakatariho bitaraho no babenu bacira kunyakurura abantu busimu konkati hakaterera kabaje yade no babura umukonga no bwire bwo mwabaziyo batembera zikaterera ikindi twine pickups twine motoka zikubatwara reberahure wagureberahure transport ne yabusha namnonga baguzire byingi twine ba driver bakugu mwene buri kimwe n'abafitinge n'abakugu ikuriwe yombeka na za advance ntuzehereza namabanja garumu mpora twena kujya ngutuombeke together we can build and of course Savage ashayuna nanda kuba yimusye kizimbe nanye kundije kweza kufunita karyanje natandiko kombeka nyo wa ntwerebera huri nyo wakora na Africa si no we nitakaga yo the manager ntwerebera hure bora ka extent yo kombeka ntuje kuganira cyahwire eco nyoru shece rwanje niko ndiko ruteransi otherwise mwe bare kutureba of Savage no we are behind camera and Bright AB na we are who around behind tune ba produce nitwe online channel yonke ine team of the people kugira ngo umuntu omwe na akora agamba uploading akora we are very organized watching a manager so you can believe in us with your business and trust us I think in mwe mtopinga watching it system atu mjonjire makonyu erizo batwisha twakobiye kare mwe bare kutureba ntubasimira kimwe I sign out for now.